kumsalo inavi rilakhi mukupungu tupula ni tsala khatani kini na mukupungu ishe ga khasa sa kithe akoto kami pisni NSCNIM polo ato shakyu EH muiwango Panipur pakahau muiwano rilakhi mukukini ashiga ni tsala lo Manipur State Ukhul District lo Panapur Samdal Village EPQ hujoi EP Tileno Panashai Tangkul Nagami Apongo Manipur Nagami Timi Kamsno Pama Kiminpu Eno Pama Gola Chekyu Timi Kums Alokvishi Panong Sase EP Eno Twinga Leng Muivano Manipur Nagami Tipako Kums Villa Picuno Nagami Kums Ye Hogili Kikilano Kumsa Lakike EPP EP Itari Pano Picuno Nagami Apoye Pahavekyu Tim Shai Kumoi EPP EP Itari Pano Picuno Katanikini na Chirpumpe Sarik Hiktu Asazani Salalo Nagamingo India Raku Central Yepikano Framework Agreement Jemchi Security Poye Nagami Kumsagano Post Momo Pillar Iwan Akoto Lakishinake EPP EP Itari Asagi Tino Picuno NSCNIM Polo Ato Shakyu Twingaleng Muiva Hipoye Iwana Kichimi Lakishivai EP Eno Paliki Ala Chemlavai EP Eno Paye Apnumpe Iti Rotoku Lakishivai EP Eno Pana Manipur State Ukhul District lo Panapur Samdal Village Hujukyu lo Pagi Iguna Imeve Kyu Wongno Pana Tim Kumsa Villa Pinisha Kyu Kutope Pa Kyu Kumsa Pimlavi Kyu Wongno Panipur Pakahau Muivano Pazakushim Message Tipo Akhalo Pisupe Peve Ibi Iran Raku Satpeto Senior Supreme Leader Shakyu Ayatollah Ali Khamenei Advisor Shakyu Ali Shamkhani Nongono Iran Raku Yeza Kikilono Akasu Kizmono Kulola Raku Miyakono Klakpul Piamni Puchekyu Holono Lino Klakpu Shikyu Hono Timik Tomono Iwanam Lokamove EP Ena Kuho Iran Raku Limiyakono Kiptimi Sansu Klakpu Shinkeno Panongno Muslim Yeza Sharia Law EPQ Kikilono Hijab Pino Akasu Kizucheni EP Ena Totimi Kunakono Hijab Pino Akasu Kizumokeno Panonga Ayeza Kikilono Totimi Tepako Pitivecheni EP Ena Ovekyu Katanikini Mukukinimpe Amtaki Loge Iran Rakulimi Aje Masa Amini EPQ Muslim Chini Yeza Sharia Law EPQ Yeza Kikilono Liksu Kizumo Vekyu Hono Iran Raku Zakemia Kono Li Galveno Ihono Agme Litzveno Li Pitive EP Ena Lipu Azano Picuno Zakemia Kono Masa Amini Galvekyu Li Kik Mono Panonga Li Shipta Veno Ihono Agme Litzveno Li Pitive EPP EP Iran Raku Yepikano Muslim Chini Yeza Sharia Law EPQ Hippo Akum Toshi Peita Chekyo Sichadolo Iran Raku Sakpeto Supreme Leader Shakyu Ayatollah Ali Khamenei Senior Advisor Shakyu Ali Shamkhani Nongo Fatamino Liu Klagpulo Sharia Law Yeza Kikilono Hijab Pino Liksu Kizmo Veno Klagpu Shivekyu Gongno Agakumi Timik Tomono Li Akipimi Sei Eno Pona Iran Raku Yepika Igon Akipimi Sei Ipi Eno Ayeza Kikilono Agime Lismo Vekyu Hono Timik Tomo Amlokamo Vai Ipi O Vekyu Katanikini Mukukini Mpelo Iran Rakulimi Aje Masa Amini Ipikiuno Hijab Pino Liksu Kizmo Vekyu Zakemia Hono Igona Agimi Lisikiulo Lik Hook Havekyu Hono Iran Raku Timik Tomono Pona Iran Raku Yepikasho Amlokamo Kelono Igona Lachleve Ipi Tilena Iran Rakulimi Timik Tomono Akzu Kizmo Veno Panongsa Kenchina Zataveno Igona Lachle Kiulo Iran Raku Yepika Zakemia Hono Panong Dola Tim Kami Galve Ipi Eno Pitive Ipi Rilaki Mukubidi Muchula Nitsalolo News 18 Sasagiti no Pikiuno Russia Rakungo Ukraine Rakuno Agusha Kyu Hipolo Russia Rakuno Ukraine Raku Sasu Igono Akumtoshe Agusha Vekiuno United States of America Raku President no Bom Igono Akumto Tomahawk Missile Ipikolono Ukraine Raku Kupunipi Kumsikiu Gongno Russia Raku President Vladimir Putin na Coach Lekiuno Salanomo Agushi Hipolo United States Rakuno Tomahawk Missile Kolono Ukraine Raku Kupuke Pushaye Eno Ukraine Gushimia Kono Tomahawk Tipako Ni Russia Raku Territory Yeglo Vesu Kepushaye Nimno Igono Amkukije Lukepushnani Ipi Eno Russia Raku President Vladimir Putin no United States Raku Ukraine Raku show Akumtoshi warning Sikiu Gongno Donald Trump na Tomahawk Missile Tipako Ukraine Raku Smoveni Pikum Salvai Ipi Itari Asa Gitino Pikiuno Tomahawk Missile Ipiku Bomb Hipako Ye Target Pikilono
Agu mi kolo kilometer katani lakino ake pungu tolo akum to shi vel cheke ko ipi. Rilakhe muku bidi muchola ni salalo. Hindustan Times sa gite no pikiuno muchola ni sala inakhela. Koko bas lakino Telangana State Hyderabad Pugilano Bangalore Pugi kada uchikilano Koko bas dipo no Andhra Pradesh State Kunal District Tobikino Tileno bas dipo no Zlena ami ipekeve ipi. Tileno bas dipo na cheke ko dolo timuku amina pitikrepitive ipi. Eno panong dolo tim chikni ye polvai ipi. Eno timi polveke ko dolo tim kami ye izave ipi. Ikimu igona izave kiu ye kumu kahai ipi. Tilena Telangana State ye pikana shupe kiuno timi akhu kahave ke ko kibola kilo lapungu tsni pi kha thawai eno shupe vai ipi. Eno tie muchulani sala inakhe ai kutut kha kilo ipi. Kuhu amino bas dipo pitivekeno bas dipo la ika ke kono iona kau khave ipi. Ekimu panong dolo timuku ye ipe kimlaveno tileno panong khu kahawai ipi. Kuhu bas dipo lo ami pe ke usasa dipo Kurnool district ye kipem yakona chilvekeno panong na ami rapine chekyu timi kami tileno puvekemu. Kuhu panong na to vekeno bas dipo ye aevu ku hove age ipi. Rilakhi mukubidi muchulani salalo NDTV World News sa kiteno pikiuno Afghanistan ga khungo Pakistan ga khuna akpna shakyo hipo siche dolo Afghanistan ga ku Taliban ye pikano Pakistan ga ku warning akum to shit se ipi. Panong na pikiuno salanomo Pakistan ga khuna ni Afghanistan ga ku sas agu shakyo hipo tave mo ke pusha ye ni Afghanistan ga khuno Pakistan ga khula koilo chekyu kuna river go kila dam khamim la phelveno az kums la khave ke pushnani ipi. Itagi asa gitino pikiuno katnikini no mukupumpe oveki mozake sini salalono chigit salak tolo Pakistan ga khungo India ga khuno agushikilo India ga khuno Indus River go ki Pakistan ga khu gangono la khaveni pikum se ipi eno akum toshi Pakistan ga khu warning se ipi eno Afghanistan ga khuno Pakistan ga khu so warning security po ye India ga khu launa skal kiula kike ipi. Itagi asa gitino pikiuno Indus River go ki Pakistan ga ku Khyber Pakhtunkhwa region lo koilo chekyu hipo ye apakna tomo lo timi kona chekyu eno alkichimi kono igono akoto shi pe tha cheketoi Kunar River go ki hipo ge Pakistan ga khumi Kunar province ngo Nagarhan province la alkichimi tim tomo no igono akoto shi pe tha chekyu go ki laki ke ipi. Salanomo Afghanistan ga ku Taliban ye pikano Kunar River go ki hipo la khave ke pusha ye Pakistan ga khumi timi tomo no alchim la ke pushnani ipi. Asa kiteno pikiuno Kunar River go ki hipo ye Pakistan ga khula ye Kabul River go ki ipi kucheni ipi. India ga khu Assam State Chief Minister Shakyu Himanta Biswa Sarma no pikiuno ni Assam State yegalo kiptimi kolono anpu tomo lu ke pusha ye ampe sni tolo agu kila khatha ke pushnani ipi. Eno kiptimi lakino anpu lakil kilu masai ipi. Itagi pano pikiuno timi kwalono akimi anpu kha kilono akiboi khaveno katawmi sas akimi anpu shiveno kanave ke pusha ye panongwe ayezaki kilono kalve ke pushnani ipi. Eno akotono service ni kono shike pusha ye agime panong ke pushnani ipi. Eno tsalanomu Achini no plosu ke pusha namu ni Assam State ye pikano agukwa ye titoi kiu ye akum toshi la khani ipi. Rilakhi mukubidi muchulani salalo Hindustan Times sa kiteno pikiuno United States of America ga kulimi Ayeghiqha Ayeghiqha lake pemi Isabelle tate ye anhugus laki neuromuscular disease kus kalveki wongno liye ta khani salalo no li khu khawai ipi. Li apnumpe mukuk thshveno li khu khawai ipi. Li United States ga ko Tennessee State Nashville pogla punu ipi eno li Middle Tennessee State University kipikilo business stream lo bachelor degree itulveki ulaki ipi. Rilakhi mukuk thu anigani salalo hap news sa giteno pikiuno ashigani salalo Assam State lo doctor kuchok momo doctor kuchotoi kus kinime ko lo treatment chekyu fake doctor mi kiptimi laki Ajay Jayanta Prasad Das ye zakhemi kono kalwai ipi eno po medical degree kuchok mo kyu fake medical degree
Bangladesh ga kulauna itul ve ki wolauno mlafel ki ve palauna kalwai ipi enotie Kachar Senior Superintendent of Police SSP Shakyu Numal Mahata na pe ipi ishu sa Kithe hipado nongkam chishkim thi